Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşanın heja idawe u tamamı Müslümana carektin piroz ve mübarek ve inşallah. İdi emhedi İd-i Kadinin İda Kurbani ya salat 2020 beli İda Kurbani İro roja çare kan bername seri çetkin. Rasti em çıkaz seri haber dedin ev kamer disal xwaze haber bide hem جبر عيدة كيف خوشية هم عبادة قربانة تدا هي كو ام حضرت آدم دست بيدكن بعبادته لبالي بفراي كو ام دبيجن قربان حضرت إبراهيم وإسماعيل تين برامر سروي مسألة كو جمرة سيداين ما خبر ددن و جهينك تجي مسألة حجة هي إيصال جبر نخوشيني جدر واي عربستان السعودي كس نشو حجة لبالي ديسا و شعار إسلامي هم سري خبر ددن جوينا مسلمان الويدر و قياسين عيدي بري هم سيداين خورا دكن خوشين عيدي هم خبر ددن صلاة رحمي هم سري خبر ددن وها برنامه ددومه دروجة داوية دجي İro mevanime Seyda Melek Bela şanlı Seyda khairatın serçavarat. Dil ve Xuda jwa razî be serçava. İdawe u aile ve jim piroz kin mübarek be inşallah. Xuda jwa razî be ve jî piroz mübarek be. Jwa razî be. Tamam Müslüman. Temaşan neja vaki ku me bahs kir emi Seydayın xware Seydayı xwe Melek Bela servan mijara disa bahsa ide bikin. Burasti nexasım ev roje ku edi paş ketin لسر وانا مرف خوازه تفکر بکه یعنی عید اری درباس بو لبله چج مراما قربان دوان روزا دا قربان شخو روزedin rejid mehedin rejid dayin لبله نخواستم به وان روزا جبر کو ام زانن ایدی کو درباس بو مچ درساجه درخست سروانم انشالله هنکی خبر بدن سیدای من مش هر سه میوانین خیدیجی و سوال پرسی میگو عید وقتی تی گوتن یا جشن وقتی تی گوتن جبوت چه معنی چه ifade که جبومه وان روزا ام چوا تفکر بکن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معلومه وی عید مسلمانا بساله دا دو حب عید هنن بله کیف خوشی ما روزه کم تیدا جزنا بکن پیشیا ما وکری یعنی نک وقتا کم دبین ده ساله دا دو حب عیدن وکی دمی تشتکی نکن امی دایما شینه بکن نا فقط برقم رسمی جمار رسمی دو حب عید مسلمانا هنن یک جه عیدا مها رمضان یک جه عیدا قربانی اف هر دوجی پشتی عبادت گرانتین مثلا مها رمضان پشتی مسلمان مها کی سراسر روزی دگرن و پاشیه دبی موی روزیا خو بخوشی در باز کرد الحمدلله ما روزیا خو گرد ما عبادت خو کرد دورا روزا پاشیه کیف دکن وی تشتیان پار و دکن عیدا قربانی جی پشتی که مسلمان به حج خود کن او جی مشاقت کی عبادت کی گرانه پشتی که وی عبادت خود کن دور اجا او جی کیف دکن دبیجه الحمدلله که موای خلاص کرد وی دنیای دا موی امتحان خو وی وظیفه خو وی عمل خو مکر یعنی ما سستایی نکر ما تنبلی نکر دی اسلام دا طبی روز براعت روز رغایب شب لیلت القدر شب من دنیجیانن هجرتا مکه فقط خصوصی جبوی کیفه جبوی که مسلمان کیف خوش ببن اب هر دو روز جبوی ما مهمه حتی رسول الله علیه الصلاة والسلام وقتا هجرتی مدینه منوره دکه تی دنیره که دو حب عید لمدینه هبونن بناو نوروز و مهریجان رسول الله علیه الصلاة والسلام دو بجه خدای تعالی تمام تشت عادت جاهلی گوهر راندیه به ای اسلامی انویا بکن جمرا عبادت جی حاصل دبه او هر دو عید تی را کرنه دشونا واندا که نوروز و مهریجان تین را کرنه دشونا واندا دجی واندا عیدا مها رمضان و عیدا مها قربان تین داینه به وی شکلی
يعني عيد بمعنى اصل وگرا کیفیه وگرا کیف خوشیه که مسلمان دوان روزانه ده هنه کی باری خو سوک بکن بسر هفده هرن ورن کیف خوشیه ده هفود بدن yani bu moral ji Müslümanlara bu keyf خوشی de Müslümanlara tabi peşi vakta ku meriv dibe id vanate bira meriv gelek tişe dinê jiyanin em dixwazin bi sual vakta ku me we pirsiyem cevabê we bi wî şeklî bidin. Bele. Rojê kêfxweşî em dibêjin Seyda min berê kêfxweşiyek çawa Müslüman pêk bînin yani bi çi em ê kêfxweş bibin rojê îdê da em bi çi mesela kêfa xwe bînin kêfa aîla xwe bînin kêfa derû dorê xwe bînin ev jî arastî lazim e meriv serê bixebite ne li gor min wekî ku îro kêfxweşî di teetîla da ya di çûna hinek derên nemünasib da ku geyri meşrû da yani kêfê meriv çi jê fehm bike yani ev jî muhîm e em hinek ser vê çend gotina bêjin kirin. Yani Üstad Bediüzzaman Xweda rehma xulê ki dibe daîra helal gelek fereyê. Yani keyfe kafidir bi tabîra Tirkî dibe besî kêfa însan e. Têra kêfa însan dike. Yani însan di rojê îdê da ne lazim e tiştê guneh bike. Ne lazim be tiştê nebaş bike. Ne lazim e ewan xwestinê xwe di riya nebaş da bicî bîne pêk bîne. Ciyê ku têda evan xwestinê xwe di daîra helal da bicî bîne pirin. Heta hinek alimê İslamê dibêjin hinek însan li ser rûyê erdê wexta roja eîdiyê dibe kêf dikin, kêfê xwe bi heramî tabî derbas dikin, bi guneha derbas dikin. Dibe li melayket li asîmana jî melayket jî dişûna wa da şînê dikin. Heyfa we yanî. Çawa vê roja mübarek, vê roja melûm hûn bi guneha derbas dikin, hûn bi heramiyê derbas dikin. Yani heta Seydayê me digotin yani tabi viya di kitaba da me nedîtin feqet muheqqeq wan dîtinin yani Seydayê me nê extiyar rîsipî digot roja eîdiyê wexta ku însan xêrekî bike xêrî wî bi hezara yiqat qate feqet wexta ku ja guneha bike weka ku roja qiyametê di huzûra Xweda da wê gunehê bike yani gunahê roja eîdiyê aqwasana zêdeyî yani. Tabi nefs û şeytan lîsan çi dike dibe ji xwe îro îd tu serbestî tu her tiştî karî bikî yani weka ku Xweda ji te re helal kiribe İslamê ji te re helal kiribe dînê te ji te re helal bike yani bi navê îdê dixwaze ehlê xwe tabi nefs û şeytan dixwaze ehlê xwe wa serxweş bike. Evî însanê hanê yani jêra çi guneh jî bike jêra piçûçik tê jêra sivik tê hal ev nizane ku yani gunahê di vê rojê da daha mezin e. Heramiyê di vê rojê da daha mezin e. Lewra piştî îbadet te xwe ji gunah te xwe dûr kiriye. Piştî em bibe te rojî girtiye, te xwe ji gunah paqij kiriye ya jî piştî ku em bibe te meha te hez kiriye, te tobe kiriye ya jî di rojê da te tobe kiriye. Te gunehê xwaniyê li sifrê sekinandiye. Te gunahê xwanî xelas kiriye, te tewbe kiriye. Îja piştî vê tewbê tu radibî dîsa tu wan gunahê hanê tekrar tu li xwe bar dikî te heyfî yanî. Îja merivê Müslüman lazim e dîsa jî wê roja eîdê kare dîsa bigere, kare dîsa her em bibêje ciyê ku bixwaze herê yanî di daîra helal da. Feqet em dixwazin ku yani birayê me vê tewsiya me yani mesela di îda da herin malê yetîma ziyaret bikin. İhtiyaciya wan zêdetir e. Malê însanê ku qet heta na kesî li derê wan nexisiye. Wala birayê Fatî herkes derê zengîna dixe. Herkes derê însanê maldar dixe. Derê însanê bi nav û deng dixe. Li derê însanê meşhûr dixe. Feqet hinek însanê ku hêviya tu kesî nak wexta ku tu herî li derê wan bixî ji xwe wî ecîmayî bimîne. Ê bibe xêr e tahatî çi ku tu bê wela zatim ez îdaniya te dikim perî wî hebe ew ê bifirî yanî. û viya ji bona me en xêrê mezin ew ku meriv birakî xwe Müslüman kêfxweş bike meriv dilî wî xweş bike û roja qiyametê giştik xêr û hesenatin di teraziya meriv da bi vî şeklî yanî lazim e merivê Müslüman yani îda xwe di daîra helal da bi şeklê Xweda gotiye derbas bike lazim e piştî ku ê ku me vî şeklî derbas bike jî em hemdê Xwedê bikin şukurê Xwedê bikin ê ku me nekiribî jî em karibin dîsa telafiya viya bikin yani belkî roja çara bijî yanî
ام کاربن دیسا تلافی بکن خدا عمر درێژ بده ساڵێ دنێک و وەرهن یا جیان دیسا پشتی عید انسان کار وان تشتانا تلافی بک ولا د عید دا زمان ما بلکی پرچه نبو مسافر ما هاتن پشتی عید دیسا انسان قرار وان انسانانا زیارت بکه yani باوری ام دا ام دزانن کو تفکر yani hinek cara ji ibadeti fiili bikîmettir e. Yani ser hayata xwe li ser em bêjin paşa roja xwe meriv bifikre serê hinek serê xwe bêşîne em tabîrek bêjin. Yani îdê jî me qedand va roja çara tekbîrê teşrîxê ji îdê qediyan. Lêbelê yani ez wiha difikirim gavê ku ez li vî çar rojî bifetlim û bêjim ka vî çar rojî de çi hebû min çi kir û min çi nekir. Li mêja îdê qurban e, tekbîrin, tobe û îstîğfarin, silay rehmê ye, belkî çûna hecê nebû qismet ji bo ti kesî îsa lêbelê min li ser wê îbadetê çi fikirî min çi derxist dersa yani gavek merif tefekkür bike van roja merve çi dersa jê derxe. برای عزیز تفکر خود به سر خود مسئله کی مزنه مسئله کی زیاده جی مهمه خدای تعالی در قرآن دا دائما برای مدد تفکره یعنی انسان به تفکر وکی ده حیوانا ج مخلوقاتا جدای جه دقته خدای تعالی در قرآن دا وقت جمره بحثا مسئله کی ده که یا تشتکی جمره ده بیجه افلا تتفکرون ما قيد تفكر هناك مسوقي تفكر الريا تفكر الدبرمة أفلا تتدبرون أوجي بمعنى تفكرين أوجي بمعنى تفكر أفلا تعقلون هن عقل خنا شغلين باريكي بسكن عقل خو بد سر خو يعني أفانا آلة كو كارو زرارة إنسان جودن ذفقت عندني كارو زرارة دنيا يتشوا بفي شكلي أم جودن ذفقت عندني آخرت يعني دیسا مروه مسلمان لازم دوان روزانه تفکر بشکلی که وگو لوان هر چار روزه خو تف روزا کویا جی تدایی عجیبا دوی روزه دا تشتی که خدا جمع خواست مکر مخدای خو راضی کر یا من نفسا خو راضی کر مخدای خو قائل کر یا جی من نفسا خو مطمئن کر لازم انسان ویا تفکر بک عجیبا دوی دسی روزه عیدی دا عجیبا از کتم سر نفس و شیطان خو من مغلوب کر موقع رب خو کر من رب خو راضی کر تشتی کو عالم اجمرا گود موان آیت و حدیثانا بجیهانی یاجی مدا برهف دا سرهف دا برهف دا سرهف ولا من نکر موقع نفسی کر موقع کیف خو کر یعنی لازم انسان یعنی حقیقتا ویا تفکر بکه اگر کو ذاتن خوشی کربه باشی کربه بر حمد خدا بکه هر سجده شکری اشترابه اوان تشتی کو از ددن بر خو تشتی باش تشتی قنش تشتی رن متفکر فقط وقتا کو نکربه لازم وانا بک یعنی نبیج ولا دوای سه چار روز عید در باس بو چوج دسته مچونا کار تلافیا ویا بک ام ببیجن وکا کو باس کر مثلا اقربای صله رحمه کار دیسا به تلفن الوان بیاره یا جی کار دیسا هر مال وان ایجا بکار به عذر خو بخوازه ایجا بکار به عفو خو بخوازه او یا جی اردمتی کی یعنی او یاجی فضیلت کیه یعنی وقتا مرف لتاریخ اسلام میزده که روزه کی ابو ذر غفاری به حمتی یاجی ام به بحنکا ج بلال حبشی را گوتی ابن السودا ای لاوی دیارش یا کره دیارش یا کره جنکارش پیرکارش را گوتنه کی ده کتاب بلال حبشی برگو زنجی بیرش بیدیا ویجی بی شکلی بلال حبشی دچه رسول الله علیه الصلاة والسلام را دو یا حبیب خدا ولا ابو ذر غفاری جانا وی گوتنا جمراد که طبی رسول الله علیه الصلاة والسلام غازی ابو ذر غفاری دکه ابو ذر فهم دکه مسئله گهاشتی کدری دترسه طبی وقتا دچه چو گیوی دلرزه حتی یعنی به هیجانک مزن طبی چه دیگه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چوگاد شعرده رسول خدا علیه السلام جراد بجه ای ابا ذر دبی اینک امرؤ فیک جاهلیه دبی تو انسان کینا دبی ترا شوپ جهالت ہے یعنی تو چوا خو سر بلال را دبینی یا تو بلال انسان کی رشد بینی بلال سید می مزن می طبی ابو ذر پر پوشمان بویه
ama kelimej devî derketiye carke dilê birayê xwe hîştiye. İca di pêra Ebu Zerê Xefarî çer dike birayê Fatih diçe mala Bilalê Hebeşî bi tabîra kurmanciya em dê lengera derî Tirkî bê eşîgî yanî serê xwe datînî ber lengera derî derketina nigê Bilalê Hebeşî serê xwe datîne erdê û ji Bilalê Hebeşî radibe ey Bilal gereke tu pêlê serçavê me bikî. Tu pêlê çima miştera vê gotinê kirî, çima miştera gotî yebine Sewda ey kurê diyara şiyanî hetanî tu pêlê serçavê xwe nekî min nekî nigê xwe nedî serçavê min ez serçavê xwe ji erdê ranakim. Bilalê Hebeşî dibe na ew tiştê me dibe tiştî rojane bû yanî derbas bû çû ew tiştana dilê me da tineye em jev xelas bûn Ebu Zer dibe na esla ve qet'a tu min efo bikî ez xwe efo nakim. Israr dike li wê derê heta Bilalê Hebeşî serî wî dike hemêza xwe bi ser gepê serçavê Ebu Zerê Xefarî de hêsra dibarîne dibêje ev çav layıqî maçîkirinê ne layıqî pêlêkirinê ye ama Ebu Zer ji bona ku wî birayê xwe kêfxweş bike ji bona ku wî dilxweş bike ji bona ku wî razî bike dibe ez xwe ef nakim heta Bilalê Hebeşî mêze dike çare tinê radibe piçîçekî nigê xwe di ser serçavê gepa Ebu Zerê Xefarî Ebu Zer dibe hîna nû temam min xwe efo kir. Yani gereke ev ruha bi me Müslümana re hebe ev qelba ev fikra weka ku we ana jî bas kir ku meriv tefekkür bike vî ruhî bi xwe ra bide sekinandinê ku meriv karibe bi însana ra rabirûne û Xwedayî ji meriv razî be Pêxember aleyhisselatu vesselam jî ji me razî be îja bi şeklê ku we bas kir yanî divê roja çara da meriv tefekkür bike ka acêba el karê derketim el zirarê derketim min rojê xwe min boş derbas kir min vala derbas kir ya jî bi xweşî min derbas kir lazim e mümîn viya tefekkür bike û telafiya viya jî rihetî yanî meriv karî vî tiştê hanê jî telafî bike tefekkuru saatin xeyrun min ibadeti senetin Resulullah Aleyhisselatu Vesselam de tefekkura saatekî insan saatekî bifikire ji ibadetekî ibadetê salekî ê sünnet bixêrtir e yani lewla tefekkür insana bi eqlê selîm ku insan tefekkür bika bi hirs tefekkür neke em bibêje bi dûğiyê xwe bi nefsê bi heyfhilanînê û virda bi nefsê tefekkür neke yani bi eqlê selîm wexta tefekkür bike eqlê me wê gelek tiştê xweş wê bide ber me gelek riyê rast wê bide ber me. Muhakkak. Xwedê ji we razî be sêdayê min ev îda qurbanê ye ji xwe wekî ku nav jî lê hatiye dayîn em dibên îda qurbanê îda heciya îda mezin jî em dibêjin lêbelê îbadeta qurbanê ji xwe înşallah ê ku em bêjin qeweta wî cî bû û vê îbadetê hanî cî Xwedê xêra wan qebûl bike yani vê îbadeta qurbanê em hinekî behs bikin bi pirayî jî ê ku vê îbadetê di van roja da hanî cî çi bi dest xist qîmetek çawa jê re heye ji vê îbadetê re Dixwazim pêşiyê basa tedî fedîleta wê xêra wê bikin qurban bi mana nêzîkbûna alî Xwedayê însan wexta ku qurbanekî dide bi vê qurbanê xwe nêzî Xweda dike yanî qurban kelimekî peyvekî gotinekî bi erebiyê qerrebe yuqerrîbû asê wê ji wê tê qurban bi mana nêzîkbûna bi bal Xwedayê Teala veyê tabî qurban di tarîxa İslamê da di dîroka İslamê da ji me re tê qewmê berê ummetê berê jî qurban danin hetanî ana û dewra Resulullah Aleyhisselatu Vesselam da ji Qur'an jî yanî wexta behsa qurbanê dike dibe zalike min şeairillahî qurban ji meş'erê İslamê ji nîşanê İslamênin bi tabîra Tirkî dibe sîmge ya jî em bibêje celametê İslamê nîşanê İslamênin ve men yuazzim şeairallahî fe innaha min teqvel qulûb Xwedayê Teala dibe kî jî viya mezin bike kî jî van qurbanê anê bilind bike dibêje ev ya ji teqwa ji tirsa qelbê însan ew celametê teqwayê em werbibêjin nîşanê teqwayî însanê ku ehemiyetê bide qurbanê ew ya celametê ku ya muteqî însanê ku li ser qurbanê bisekine mühim bibîne ew ya celametê teqwabûna wî însanê hanê ye heta müşrîka jî ehemiyet dida qurbanê müşrik bi wê müşriktiya xwe qîmetê pir zêde dida qurbanê heta di sulha Hudeybiyê da
وقتا رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابه که هرن بیتی تواف بکن عمره بکن و مشریک ناهیلن رسول الله عليه الصلاة والسلام منك دوی بکن قربان بخورا بربون و مشریک قاصد لپی قاصدا دشینه که ببیجن ام ناهیلن هون تیکوین مکه مکرمه وقتا جوان هنک تین رئیس احابیشا که دبیجه رسول الله علیه الصلاة والسلام دبی ویا انسانه که زیده اهمیت ده قربانا قربان تی گوتنه دستونی که وان انسانه هانه خصوصی وی قبیله هانه تین گریدانه دبی او دوی که مش قربان را نقاندنن ما اشارت قربان ما بوان وکرنن به سر وان به حسیه وان و دبی وان درخ پیش برا اف رئیسی هانه وقتا وان قربان ما ببینی فهم بگو که نیتا مجبویشی تا ویاجی زانبون و که رسول الله علیه الصلاة والسلام به حکمت حرکت کری دجیده حرکت کری وقتا که وان دوانا دسینه اوه مشریک چاف وان قربانا دکوه تو نای جدا و دیگره هاو انسانه که دبیجه وی شهانه بکه مرف چوا تکلی وان انسانا دبه انسانه که وی شهانه مرف چوا دو مانع و آستن که نه کوی باجاره هانه دچه به مشریک را دخید وان دبی از جبرشون دا دبی از نل عالی ومه از عالی ایدنه مه عالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اقوا سنا اهمیت و مهمبون ددان قربانا ایجا که مشریک و önemi بدیه و اهمیتی بدیه ام مسلمان gerek daha ziyade ehemmiyeti bine Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu yani jber Xuda jî qurban dayı jber ali Xuda jî dayı و جبر أمتا خو فجي قربان داي جبر فقيري أمتا خو يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وقت قربان داي قلت اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد يا ربي تفياج محمد عليه السلام وج آل أهل بيت محمد عليه السلام وج أمة محمد عليه الصلاة والسلام قبول بك رسول الله عليه الصلاة والسلام لميناي جبر بيرك خو داي يعني قربان يعني خصوصي سرناوي بيرك خو داي بخو مثلا به دو بران وها مزن بران خورد بران خوش نقاندی رسول الله علیه الصلاة والسلام سرجه کریه نیه خدایی سر حسیوان و شرجه کریه به وی شکل رسول الله علیه الصلاة والسلام زیده اهمیت دایه حتی جدیا مع حضرت فاطمه که چا خورا دبیجه وقتا قربان دده دبیجه هر دبیجه لیبنه ره و دبیجه وقتا انسان قربان بده دلو پا خوینا وینا عود هینا لدنیای نکتی او لبا خدا دکوی یعنی او دلوپا خوینا قربان خوینا لعرده نرجیه اینجا کو بقیمته او لبا خدای تعالی رجیایی یعنی لبا خدای تعالی کتی اقوا سنا قیمتا قربانی هیه وشخو حدیث دبی دروجا عیدیه دا کر آدم انسان دبیجه جرجاندنا خوینه بقیمتر افدلتر تو خیرکی نکریه ان عبادتا مزنا مقبول روجا عیدیه هر سه روزه عیدیه ایتن بر تف روزه پاشی هر چهار روزه عیدیه رجاندنا خوینه رسول الله علیه الصلاة والسلام برای فاتح اقوا جومرد بیه یعنی حقیقتا جاری مل گنده کی باز کر اوجی حیوان وان هبو یعنی شاش دمان حیری دیمان چی مثلا رسول الله علیه الصلاة والسلام صد حب حیوانی تینه صد حب حیوانی دوی 6 حبا بدست خوی مبارک سرجه دکه 37 حواجی تسلیمی حضرت علی دکه دبیجه تو سرجه بکه بنیر 100 حب حیوانی دجاره کی دا رسول علیه الصلاة والسلام سرجه دکه د تاریخ دا د دیرو کی دا تشته کی وها نهاتی دیتنه مثلا ویا نه برخه ویا نه کارکه ویا به پزه کی انسان دکه نا که مثلا دستی ویناش پزه کی اما رسول الله علیه الصلاة والسلام صد حبیا demek اقوا سنا مهمه اقوا سنا خیراوی زیده و جبود نقطه تشویق داجی جمرا درس و عبرته کی پرمزنه و روزا قیامت جیش خو او قربانی کو ام ددن د هریاوی هستیوی تمام لاشوی حتی سموی داخل د ترازیه مروی مؤمن دای روزا قیامت ایجا برای من کو د ویدیو سه روزی دا قربان کو دانن کو ددن حتی برای من کو وان انسان خدمتکار اوان خورت ما و عیدیا خو مثلا دفج عیدیا خو بردانن ملی خو زند خو هل کرنن و تینن اوان قربان آن بخیره خو سرجه دکن ام شاهدن اوان خورت تمیز وان خورت پاکش به اجرت جبونا کو خدا جه راضی به
را دبن مثلا عیدا مالا خو زاروکی خو ناکن خزمتی دکن وان حیوانی هانی بروژا سرجه دکن وان برای منی که ام دبن شاهد بچاوی خو ام وانا دبینن وان حیوانی هانی پرچه پرچه دکن و دخن ام ببی پوشتا وان برای منی که جار لمالا دیگرینن اوانا تف مشترکی وی خیرهانن او خوان خیره که دو روژا هر چار روز عید داته نویساندن باور بکی ان پروان انسانا وی خیره هلتینن پارا ان مزن جوان کسی هانه رایه خدای تعالی جی مبر دعای وان انسان هانه بخه مبک جوان کسی هانه انشاءالله آمین انشاءالله. برای فاتحه از ویاجی بیم قربان نقطه دنیجی انسان چکوسیه جتماتیه پاکش دکه انسان وقتا قربان دده یعنی انسان وقتا اولی تشتگی دخوازه بک بده دریا خدا دا نفس و شیطان ناهیله ام ببیجه تعبیر امد به چکوسی تماتی دوره را نفس شیطان ده چوته فقط دا بداینا قربانه جاره کی دو جارا سه جارا ورده که انسان ند روز قربانه داجی دده انسان را دبوا که عادت کی جوی چکوسی جوی تماتی جوی نخوشیا معنوی نخوشیا قلبی تی محافظه کرنی خلاص جید بیانی بله یعنی شخوا دانا قربان تناصر خوکی کو بحث کر قیمتک مزن هي جعلی اسلامی و اوج عالی کو فقیر جوی فایده دبینن معنی مرو راحت که یعنی مرو دزانه کو اف حیوانه کو من سرجی کر بو شیوکی تیفکا فقیره کی در باش و مثلا کو گوج یعنی حقیقتا هناك انسان هنن بلکی یعنی سال سر روان دا دزیوره گوشت سور کو هم دبیجن گوشت حیوان مزن ناچم مالاوان سال بسر وان دا در باس اما بخیرا وی روزهانه را بخیرا انسان کو وی خیره دکن اوجی در روزیه دا یعنی د عیده دا دو سبب کو وی گوشت هانه بخو حتی مثلا هناك براي ما بري عيدي جي مثلا بيد سيروج بري عيدي تلفوني ما جي دكن فقي د برسنت بي مثلا يعني نا قربان جي او بينك انسان هنن يعني بنر تشقوا طبي ديسا بخيره قرباني ام فيا بيجن في سؤال اجمدك اقوى سنه خدي فهم خدي حكمه دبي مثلا تف دروج عيدي دا شرجه دكن ابي جنيفرو يا بري ماد بي وي روج عيدي تو سرجه ناكن بخدا دي كيفن بعيدانيه داد كيفن فقط دبي دور ام بيجي سيحه بتشلحه فقيرك واز ناس دكم يعني روجا عيدي تشكي تنب بمال اخو روجا عيدي دبيجي از ايفارا عيدي نبنيتا قرباني يعني از حيوانك يشرجي بكم افان فقيري هاني برا ايفارا عيدي هر بمال اخو روجا عيدي بروج ام بي نافا روجي ياجي ام بي او روج ايفاري هنا گوشت قرباني نجي هاي مالاوان هنا كانن بلكي 4 عيدي دا قربان دي مالاوا ام تشكي وها بكن شواي دبيجي ام دبیجو ولا پر باشه یعنی بلکی لجم خدای تعالی خیره و چقوا سانا به ام نزانن یعنی تو وی تشتهانه دکی بریا توان تفکر دکی تو زاروکی وان تو پیرکا وان تو مالا وان تو تفکر دکی تو دبیجی او بری عیده از چوا گوش بگین مالا وانا سبب چی دیسا سبب دیسا عیده سبب دیسا قربانی یعنی چما بیا وکی دو ورناک یعنی یعنی حقیقتا دو سبب کو نشا کو کیف خوشیا کو لسر سفرا فقیر آجی کو چه ببه گوشت حیوان سور بخو دلخوش ببه و جوان ایکو اف گوشت یعنی گهای مال بی سبب جوارا دعا بکه و ببه سبب که جوان حزب بکه شو یک جه مثلا زکات جی صدقه جی انفاق جی قربان اوه یعنی ده تمام داینا دا کیف خوشی هیه انا از بخو مثلا ام به تدید بیجه شیوه اینیا یا جنبه شیوه ایوار اینیا از بخو از خوازم اف عادت ما دناو ما دیسا به دوام کرنه تد مالا خدا تشیوه کی چه کر چه شیو دو برابه بده جیران خو بده ابن خو بده اکلکا خو اویاد به سبب حس کرنه یعنی جیران من تاسک آویجی بده ما کیفان پر خواسته مالا لا وی جیران دمک جمع حزدکه اوی تاس اوی بارداغ آوی دام ایجار چه دو برابه شیوه کی دبه ام به فراقه کی نان دبه چه دبه برابه یعنی و هلا خصوصي مثلا دوی عيدا قربان دا کو گوشت بیانی و به سبب کو ام جو دم حزبکن ام بیج وای انسان هانه مثلا گوشت دایم دمک ما حزدک یعنی قیمت گوشت بلکه زیاده تنه بجیانی فقط او داین به سبب
فرaya دل دبی سبب حس کردنی. بردانه ده قسمه کی بحث کرد چند گوتنا هم بی بحث بکن دیسا شخود ایدا دا لیپرسینا اقربایا و هوال و دوستا اختیاران نخوشا عائله yani edi adeteki runuştiye navmeda yani belki jve nexweşînê çûn û hatin pir zêde tune divê îdê de jî wek îda Remezanê lêbelê bi hinek wastayên din dîsa lêpirsîna axrebaya me kir me em çûn berderê hev belkî li gunda hinek gunda yan jî bi telefona ji bo ciyê dûr me li hevdû pirsî îda hev pîroz kir yani ev jî ji bo civakê muheqqeq ji bo germbûna nava insana feyda wê pir heye yani salê de belkî erê telefonê wan di telefonê me da qeydkirîne lêbelê destê meriv naçe ser meriv li hevdû bigere lê bi wasta îdê meriv li hevdû digere ev jî adetekî xweş rûniştiye nav milletê me da. Yani hakikaten ana Müslüman em xwediyê xusûsiyetê taybetiyê pir mezinin yani hinek tiş di adeta me de adetê me jî xwe İslamiyê te dî tev jî İslamiya dî di dînê me da di kitaba me da di sünneta Pêxember aleyhissalatu vesselam da hinek tiştê wer mezin wer bi qîmet hêjayî wer di nava me da heye li ser rûyê erdê di tu dînî da tineyê di tu fikrî da tineyê di tu dewletî da tineyê di tu îdeolojî da tineyê yani zanakî Awropayî yani gêrî Müslüm dibêje dibe yani xweşiya dünyayê yani hetanî ku însan viya dibêje belkî hîna nû hinek însan fehm dike ber dikeve yani wexta ku kafir viya îtiraf dikin ew di nav wan da tune ya ana însan di nav nîmet da qîmeta nîmet nizane em bê salê du jara îd tê ya jî way îda dinê heft arawa da heftê rojê daîmî tên İnsan di nava nîmet da qîmeta nîmet nizane çi dibe biraber feqet ê dûrî nîmet ew viya dizane çi tiştekî xweş çi tiştekî baş îcar ev gêrî Müslüman dibe huzûra dünyayê tamamê dünyayê tamamê dewletê dünyayê dibe di nava du lêvê Pêxember aleyhissalatu vesselamdan lêvê wî yê mübarek çi ye dibe ev yani vê hedîsê hanêtîn da wê gotina wî yani dibe ew kesê ku tiştê ku dibêje ku tu ji xwe ra dixwazî eger ku tu ji birayê xwenê Müslüman ra jî nexwazî Resûla dibe feleyse mînna ne ji me ew însanê ku tiştê ku ji xwe ra dixwaze ku ji birayê xwe ra jî nexwaze tiştî ku ji xwe ra jî nexwaze ji birayê xwe ra jî gerek tu nexwazî tabî bi tabîra tirkî ji vêra bê empatî yani ku xwe têxe şûna însanê qarşî îcar ev gêrî Müslüm dibe însanekî li ser rûyê erdê wexta bixwaze tiştekî bike li wexta vê hedîsê bîne bîra xwe vê gotinê bîne bîra xwe ya vî tiştê yani ez ê birayê xwe ê qarşî bi cîranê xwe dikim eceba ku ew bi min bike xweş e nexweş e na wele nexweş e wê çaxê tu jî viyadkî bi wî nexweş e wê çaxê nekî yani dibe sebebê nekirinê yani ev hedîs gelek tişta yani tamamê tiştê xirabiyê bi meriv dide terkirinê weka wê tiştê ku we behs kir yani mesela hinek henin em bibên dibe ku bi sala însan pirsa hev nakin ya jî em bibêje xeydandin di vê derê de heye ya jî xeydandin ki rûyî wî nagire pêra li hev were ama ku ey tê heta di memleketê me da tu nepirsî belkî kêmasî be ew ey te sewqî pirsandinê dike wata tu dipirsî em te wezîfa xwe kiriye hem jî diwir de ew li hev hatine hanê çê dibe هاوی بشکلی که وگود یعنی حقیقتا مثلا دروژ عیدی دا وقتا که من پرسه هف دکن کیفای قارشی تی یا ایشتو میزد که انسانه که تو هی تقت هیوی ناکی تدنری ویل تا پرسی تبیجی حالا وی انسانی هانی لما پرسینه کیفا تاتی به وی شکلی مرف سوا بیجی مرف خیریجی قزنشت که یعنی ولو دروژا پاشی دا بجی حتی مثلا جارنا ناف گلکن یا جی تدی دروژا عیدی تلفون تین کلید کرنه یعنی مثلا روزا عیدا چویدا تلفونا ما بخواهات کلید کنش برکو زیده ملت هفو دنه ده پرسه پر انسان ما پرسه افنه که ما برا 4 عیده به برا 5 عیده به برا 6 عیده به یعنی انسان کار دیسا له بپرسه یا جی کار بج ولاد عیده دا شبکه تلفون یاتنه بو اثر تلفون کو هم ده بیشن اجاز غیری ویجی انسان مروه
ev sosyal mesafe ku em dibêjin mesafa civakî muhafaze bikin maska xwe mesela girê bide dîsa di usulê da yanî bi tedbîr dîsa însan hene meriv karine her ber derê wan pirsa wan bike eyda wan barek bike xusûsiyê nexweşa xusûsiyê ixtiyara xusûsî însanê feqîr însanê yetîm heqîqeten meriv divan rojana da wa ihmal neke van rojê mübarek da em dibên rojê me'lûm rojê xêra piştî ku îd biqede bira em bi qezencik mezin bira em bi karek mezin em ji îdê derketibin yani. İnşallah. Ser mesela telefona êdî hinek birayên me ji roja Erefê dest pê dikin. Yani ku ew trafîqa mesaja dest pê nekiriye ji wê derdest pê dikin. Rekabet jî çê dibe. Belê. Yani îd beriya îdê dest pê dike arastî. Seyda min êdî dawiyê da wekî deh dexe wextê me maye. Em behsa teslimiyeta Hezretî İsmaîl û İbrahîm bikin belê beriya wî em dixwazin ez vê ji we jî pirsim wiha em gavê ku îdê niha û ê berê qiyasî hev bikin xweşiyê berê yan jî xweşiyê niha hûn dikarin çi bêjin? Valla yani ana da tijikî dipirsî daîmî yani ya însanê berê di gotin ki heta di nava milletê da çêbûyî heta bûyek ji gotinê pêşiya dibe ro bi ro xwezî bi do. Belê. Yani ji ber ku hinek artık em bibên ji ber fîtna axirê zamanê ji ber çi ye heqîqeten meriv mêze dike hinek îmkanê me zêde bûye gerek ji wan îmkana em îstîfade bikin em wan îmkana di riya xêrî û başiyê da bidin şoğulandinê fakat ew îmkan me siz dike. Em bize dikin însan weka ku ihtiyaciya wî bi kesî tune bi însan ra wiha weka ku gurûr çêbûye eydê bike ya neke yani însanê berê mesela li xwe da nedihanî li xwe da dihanîn yana li xwe da nayînin yani. Çiqa diçe kêmasî çê dibi yani em bibêjin kêmasî çê nabe ne wereyê fakat elhamdülillah di navan bê Müslümanê hişyar da birayê menê ku em bibêje xebera wan ji İslamê heye ji Qur'anê heye ji dînî wî heye ew ya dîqet dikin ew van wezîfê xwe bicîtînin feqet dibi ku mesela bibêjin îd urf û adetê menê berê di nava hinek qewma da di nava hinek milleta da di nava hinek welata da xwe kêm bikin li hinek mehela mesela li bajara li hinek sîta di hinek bînaya da dibi ku xwe kêm bike yani van tiştana kêm bibe fakat elhamdülillah yani însanê hişyar însanê zana ew divê ferqê danin ew van wezîfê xwe bicîtînin yani kêm bibe jî ji binî kêm nabe yani ji kokê da înşallah kêm nabin yani em divê hêviyê danin em di vê umîdê danin. Mesela Hazretî İbrahim ve Hazretî İsmaîl aleyhissalatu vesselam ji xwe tedî meşhûr bi Qur'anê jî viya sabît. Hazretî İbrahim aleyhissalatu vesselam ji ulul ezma ye پر eziyet dîtiye diriya İslamê da ji bo Xwedayê Teala pir zehmetî dîtiye çatî li pêşiya wî sekiniye tev bi cîhanî zehmetî Xwedayê Teala jê ra gotiye hicret bike hicret kiriye welat bi welat geriyaye Xwedayê Teala gotiye ji bona min yanî xwebavê ji agir Nemrûd wî havêtî agir viya kiriye Xwedayê Teala gotiye ji bona min mesela ewladê xwe ser jê bike çavê xwe negirtiye ewladê xwe ser jê kiriye. Mesela selam werin ser esil mesela xwe mesela ewlad da Hezretî İbrahîm aleyhisselam 90 salî bî ewlad tune bûye binêre bi hesreta ewlad 90 sal şewitiye û daîma jî dua kiriye Rebbî estaizu billah Rebbî heb lî mine salihîn ya Rebbî ewladê salih bidin min. Bi vî şek dua kiriye di salê notî da Xwedayê Teala ewladekî salih daye Xwedayê Teala dibêje febeşşernâhu bi gulamîn helîm me zarokekî helîm yani sîfetê Hezretî İbrahîm yani wiha nermik wiha xweşik wiha ne ku em bibe hişk serd li qarşî bavê xwe derê bavê xwe bêşînina di îtaeta bavê xwe da yani aqwa sana helîm selîm îcar Xwedayê Teala tabî di rîwayet hene dibe gotiye eger ewladê me hebe ez ê bikim qurban bi çi hewayî dibe sê roja sê şeva ser hev Hezretî İbrahîm aleyhissalatu vesselam dibîne ku Xwedayê Teala tê xewnê tê emirkirinê ku ewladê xwe İsmaîl bike qurban ser jê bike tabî roja şeva
سسیا حضرت ابراهیم علیه السلام فهم دکه کویا ج خدای تعالی اما ویاجی بزانم سریدان بنر ویا خونه هیناج بو خونه کی راد به دکه وی حرکت جبرائیل علیه السلام نهاتیه یعنی لروی لهمبری رو ننستیه نگوتی خدا گوتی سرزه بکه هنا ویا الهام اویاتش کی زیاده گرینگ مهم یعنی ایندا راد به دیام حضرت هاجر راد بیجه دبیجه جل ان خوشگل حضرت اسماعیل علیه السلام بکه دبی بینه ان خوشگلی بکه دبی سری ویجی بشو دبی چونکی اسماعیل دبی میوان خدای تعالی میوان رب خونه و حضرت اسماعیل علیه السلام رایج دبیجه دبی هاده دبیجه ام دچن ام خدا را دبی ام قربانه کی سرجه دکن روایت کی دا طبی بنی خوشی دگره کیرا خوشی دگره و به هفرا دچه چوله حتی یعنی برای من کو چوبن حجه یا چوبن عمره دزانن وقتا کو مر بالی مینا داد چل عالی مل چپ او نشانا کو از جه کو حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل علیه السلام کو سرجه کری خاصی سرجه بکو قربان جی کی وها بلند چه کریه جی کی سپی یعنی نشانه کیلو دره هي اجا وقتا کو دچوي دره طبي شیطان علی لعنه ناسکن چوا ایرو بمداد کفه بوسوسه بخیاله پر انسان اجر داد خینه وی وقت جی وظیفه خود کرد روایت داد به شکل کی کال اختیار هاتیه ج حضرت ابراهیم علیه السلام راد به یا ابراهیم چوا جبوی خونه کی تو راد بی اولاد خود کی قربان تو سرزید کی دبیلال بجنو بالا کره خمزه بک به صلات حسرت کشان و ویزارو کی وها خوشک طبی حضرت ابراهیم علیه السلام لعنت لیتین دبیجوی در ای ملعون تنکاری بمن شیطان نجات بیجه از هر من دا حضرت هاجر تابی دبی ازیرو واناز ردا نخینم مکی ده فرصت ناکه و دستی من درج دیام حضرت هاجر راجی دبیجه لمزه توزانی یعنی ظلامت ابراهیم دبیج بو اسماعیل بک قربان دبیج او کیرهانه گرد بر او بنهانه گرد بر ادبی خیرش بو چما دبی والا گوتی خدا گوتیه یا دبی سری من جمری خدا را قربانی یعنی از اولاد خود آدم دبیجه هر ای ملعون نکاری مبخابینی بوسوسه اوجی مثلا بتمکین حرکت دکه شیطان جویجی بهوی ده بیجا تند حضرت اسماعیل علیه السلام جراد بیجه یا اسماعیل ده بی تدی باوی کی اولاد خو کریه قربان ده بی سرجه کریه ده بی خبرات تجیتون ده بی باوی ته ده بیجه یعنی بحاشا نباشی بخاینتی پارا بدو تکتیه اوی تبود بیت سرجه بکت جبوی خونه کی اوجی دبیجه طبی بدورا حضرت اسماعیل علیه السلام که حتی در روایت داد یعنی روایت صحیح حضرت اسماعیل علیه السلام که ورد در شیطان دال وی درجی شاید حضرت ابراهیم جی درجه دا و به حضرت ابراهیم داد که اوجی که ورد درجه دا به حضرت اسماعیل داد که اوجی که ورد درجه دا به وی شکلی وقتا کو در نقطه خو آیت یعنی طبی دوردا من نسا قرآن حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل راد بیج ای کره من بیج من دخو دادید کو انی اذبحو کد بیج متسرجه کرد بیج بنر د بیج تو د بیجی چی یعنی او د بیج چه حضرت اسماعیل علیه السلام د بیج چه قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين ای باوی من د بیج بک د بی ان شاء الله تم صبرکارا ببین د وی دردا عالم اسلامی ام سوسیولوگ یا پسیکولوگ اسلامی وقتا کو وی آیت دخینن دبی ام لوی آیت میزه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل راد بیجه دبی ام تدکم سرجه دکن بی ای کوره من یعنی وها بگوتنه کی کو یعنی نه هیجان لوی دره هی نه ترس هی نه پانیک هی نه ببیجه بیقرارتی هی که از بکم نکم یعنی دبیجه ای کوره من ای لاوی من اجار حضرت اسماعیل وقتا دبیجه اوجی به تعبیرات ترکی مثلا دبی بابا جغم یا ابتی یعنی اب باوه اجا ابتی یعنی وکا کرمانجه باوه من هیجا یعنی دوی داره هر دیاجی دنگا خوانده نکرن هر دوجی زانن جبوی چه بزانه بون بقرار وی حرکت هانه دکن اجا طبی حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل حتی دبی ای باوه من دبی وره نک توسیال تبکم یعنی حقیقتا یعنی موی جانی مرفتیک دبی پجونگی دبی دبی جه ای باوه من دبی وقتا دبی جلی مجمع درخه برا جلی من نبخوین دبی که خوین لجلی مبکوه تهری دیامن وان جلی هانه ببینه دبی محزون ببی دبی جلی مجمع در بخه عادت یا دبی حتی چند روز دبی جلی من ری تو دیامن نده آسیا دبی جه حتی چند روزا نیل اول زاروکی وکامن
رواد به 7 سالی بی رواد به 12 سال به حضرت اسماعیل بی قربان دبی برا نه بادیا من هاجر جبوی کو از نه کevin بیراوی بنر دوی دری دا داخل yani وها راحت توصياتك شعور خود دنگا خواندا نکری چونکی ابراهیم زانه اسماعیل زانه بو yani معنا قربان کرنے چیز وی دنیای جوی جیان درباس جی کی دد بی yani دنیای دگهرین تستکیدنه تنه و دبی ای باوی من ج دیا مرات نبیجی مچوا کره خو شرج کرات و باس نکی دبیجه لی سلاوا بک جرا به برا صبر بک تابی وقت اد بیجه دبی حضرت ابراهیم هورک دبیجه هسرا بسر اسماعیل خدا دبی دبارین دبی یا ربی حمشترا بکته وی اولاد هان خص نصیب من و تابی دبی دست من گرید دبیج ای باوی من دبی سکرات مرنه دبی زور جبونا کو وقت از دهشم از خو پرتاف نکم بلکی ترحسز بی بیت بهشی بیجوی ترحت من شرجه بکی دبیجه دستی من گریب ده دبیجه جبوی کو تنهشی باوی من دبیجه و باوی من دبیجه دبی من دو رو دینه دبیجه وقت آوا سر پشته بم دبی دبک تل سرچاوی میزه بکی تنکار بی سرجه بکی اما دو رو بم تو سرچاوی من نابینی طبی حضرت ابراهیم همش کیفات دگری و همجی منظره کی پر غریبه هر دوجی لچوله کی تنها کس تنه بسری خو yani حقیقتا منظره کی پر غریبه منظره کی پر زوره yani گرین تنه فریاد تنه فیغان تنه بنرانا حضرت ابراهیم اولاد خو بشاندان حربه پر راحت بو ایزان ده حربه دا جدایات تل دجمن دخیا و تدخت چی فقط ویات بدست خو اولاد خو جیگر خو کذب خو تفادات کی دی خدای تعالی yani حقیقتا اجا تابی دوی دام پر درج نکن حضرت ابراهیم علیه السلام شکر خدا دکه و بشکل کو ویگرید ده و کری تابی سر قرقا ویرا جاره کی دو جاره دکنا کو کیر نابر حتی دبی کفر دخی کفر دبره دوی اسنای داد به ملائکه تف تکبیراتین دعا دکن حضرت ابراهیم علیه السلام چر جاره دکنا که میزه دکه کو کیر نابره تابی عالم اسلامی دبی ایندا صراحت بو سر کرنه yani عمل yani ابراهیم علیه السلام و وظیفه خو به دست خوی مبارک به پشتی کو دکه جبرائیل علیه السلام به جور دا جاسیمان دا بدنگ تکبیراش وی حال راتین باوکی و کیرا وی دست وی اولاد خوش بو راضیبون خدای تعالی سر جد که دبی الله اکبر الله اکبر الله اکبر حضرت ابراهیم علیه السلام الله اکبر ولله الحمد وان تکبیر ما جوان در اهانتی اجبر وی هوای ایندا جبرائیل علیه السلام برانه کیتینه دبی آویا و فدیناه بذبح عظیم خدای تعالی دبی ما برانه کی مزن دبی مکر فداج حضرت اسماعیل افتشه کو هم دبی نه خیاله اوانا تف قرآن دبی جبری قرآن خدای تعالی باس حضرت ابراهیم دکت به ابراهیم الذي وفا ابراهیم وفاکار باسا میرانی و میرخاصیا ابراهیم علیه السلام دکت پنج وقت نمیجا خود ام صلوات ال سر ابراهیم علیه السلام تینن آل ابراهیم تینن وی شرف وی شخصیت وی ایمان وی تسلیمیت وان ام دنمیج خدا ام بحث کن مسئله درجی یعنی حقیقتا دلسوز یعنی دویگوسالجی خدای تعالی وی فهمه وی شعوری وی تسلیمیت وی زانبونه بدمه و تمام مسلمان ان شاء الله آمین خدای جو راضی به سیدای من به وسیله ایدا قربانی هر سه چهار روزی مد برنامه خدا باس حضرت ابراهیم و اسماعیل کرد محقق ده هر بیجه کی دا و گوتنه کی دا مهنک درساج درخست خدا خیر و مزم که ان شاء الله ایدا و جارک کنن پیروز کنن مبارک کنن سر چاور هاتن سیدای آبی و نیش خدای تعالی خیر واجی قبول و مزم بک پیروز بک ان شاء الله به وسیله معیدا تمام مسلمان اجی پیروز و مبارک دکن ام هیوید کنش خدای تعالی توا ایدا کو بشکل خدا خواستی درباس کریه خدای خو راضی کری و عی درباس کری مو توا جوان کسی هانه بنویسینی ان شاء الله آمین خدای جو راضی بسید تماشاوان اجا برنامه ایدا قربانی لویدر قدیا چهار رو سر هفدو ما برنامه چیکر و شانک مهانی سر اکرانین و به وسیله امجی ما انک درساجه استند و محقق تماشاوان مجیل پیش اکرانا درسی خوش استندنه ام جارکتن تمام سیداین خو تشکر دکن و خدا جوان راضی به خدا خیروان قبول که و دوی روزا داویه دم ایدا تمام تماشاوان خو جارکتن پیروز دکن خدا ما بگینه هنک ایدن دنجی اکو به شعور امت ام ایدو کیف و شاهیه بکن
و خدا جارکتن ایده لسر ما تمام مسلمانا پیروز بکه مبارک بکه امانتی خدا بن السلام علیکم و رحمت الله